Polako. Neka prvo idu žene i djeca. Doće 30 autobusa, prebacit ćemo vas prema Kladnju. Odatle ćete preći na teritoriju koju kontrolišu Aline snage. Samo bez panike i propustite malu djecu i žene. Nemojte da se neko dijete izgubi. Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi. Dobar dan. Dobar, okej. Dobar dan. Kako ste imali? Koliko ti je godina? Kako ti ime? Molim vas, budite veoma strpljivi. Samo malo. Svi koji žele da ostanu, mogu da ostanu. Svi koji žele da napuste ovu teritoriju također mogu. Obezbedili smo dovoljno i autobusa i kamiona, bit ćete premlačeni do Kladnje. Samo polako, da imaju sica i žene. Stani. Da nazdravimo. Zdravlje. Jes, zdravlje. Gospodine generale. Pozdravite. Have a safe journey. Thank you. Vaše u Holandiji. Mi želim vam sve najbolje. Is this for my wife? Wish you all the best. Is this for my wife? Za vas i vašu suprugu. For you and your wife. Okay. Hvala lijepo. Thank you very much. Thank you, sir.